Jesus makiakibit ho di controla la lehang no mundo, também banhira soro problema moris, precisa la hamutu com Jesus, de russi oração ho de moris hakmatik. Tuir padre celebrante Petrus de menos fedel e Russinha humilha. Bahira celebra missa mat bem arelinha saver e a capela na dela domingo calan hateten. Jesus mak iak bit no força, ato controla la lehan no mundo. Jesus mak iak bit ato controla emane moris. Ita sei hasoru na loran bot moris nian. Hasoru problem moris na be halita tauk. Laran taridu. May be loran bot moris nian. Problema moris na be ita hasoru. Sei halu ita sai forte no metin lutan mama romak. Lune ita persija loran moris. Ita persija problema. Atu ita bele bolu Jesus. Lau hamutuhu ita. Podi ketan hakmatek lopas. Bibi atang kreda katolika ni hatutan iha moris lor-loron. Sempre hetan problema. Anen bele huma kas iha moris familia nien. Baibe emani hakarak. Hakur bata sisori hamutu ko Jesus. Se tulung ema atu descobre grasa maromak nien nebe haksumi kela. Ni hatutan iha celebração misa ne. Mate bem arelini dos santos. Debe husi kona mundo. No ema hutu hatene katak moris ne la dura. Lorong ida sempre hasor malu humati bien sira, iha nainya gloria, iha neba se hak solo kamutu ko Espiritu Santo. Padre hak tuir, Jesus ma comandante moris niya, tamba ne banghira soro problema moris, tenkila hamutu ko Jesus, nuder comandante moris lihusi oração lorong niyan, halau sacrifício ba dominian. Usi município Fiqueque, Emerenciana Pinto, STL News.